glas ag a hochtachlog achar is tíreach de se an darna sra go rastarún eáil. Sunday, ma, see she is to breakfast. Well, we're thinking crasted. Tá stupid. Tá sí uig nach in nie dad. Nach an ceart ag má. Tá ceart ag chrí. Right, ma. Abermache. Well, bhí me cuinú os rud ag go meach gnóch sin go me cheart am cúntas as go tíb sa siúpa. Dums freshen? Se, agus dúr te seansaí bhainefs bleach. A mai mé an ducha chean nach am bhar chuig na scoile? Bei a chrí, agus ní bheirt bheith brathir am san tamar fad. Is féidir brathing I gcónaí. Tá sam sin na Jason. Agus, os rud ag go chog gnóach sin, diting cóna hir dis leis an bhain? Na glasrí walú dit nó? Tá tú áráit chrí, no. Táach cead an sráildacha. Tá mar róhan muintin in Jason gonna bheith duna imrí fúta sa bhain. Now, oscla men cúntas a bhíniuh, all right? Rome wasn't built in a day. Na 7 minutes ag díos, agus de cead amach ad lón hain I chean sa siúpa. Wow. Stop é sin in Jason. Man, in bhaim ach cead an sealadach in anam day. Níl tú chun ceadú nas hala a chála agus sinna bhfuil faoi. Is céanúir me an ceanna áil mar sin? Tá a róhan rátain is a Jason. Céanúir a bheits muoine agad hasan. Bei tuile téam. Má sé a heile? Tea hen? Coffee? Hen, and mas mai la lor him le Jack's le Rita from Christmas party. But sin rud ag start. My five be home for party. Tá sucker dent am le taig. Unless na yes a rud ag nálig takeir to hort the Rita agus the Jack. Tá níos mó imni am free chlár own na ein party. Oh, sorry. Had you gone cut your lesson, son? Brandon, John. To chance one along. Fuck the look. Dirach machs the script. I read it. O tag man, you go in frag or to Guillermo Canela machine. Seantra dóid tan na hen scarún seantra de sin bhí gailín, you know, scarlis na sean núsanna. Sean nósanna, yeah. Ach beidir bhfuil na sean nósanna céine ar Malaga Rash. Cén dói? Tháinig glitcher ó chliad ó Eileen, tá an lís catse. So? So, dhéid mis ahrí móra eáil an seo. A bhfuil ní henan sin a sigus ó ráid go me eilín is at a ráis. Ní cuach sé aine inarúm. Well, na so go me héine. Jo dói bí go ddígla sé bhain sin bhil go leor heit is tag opur. Well, ar thug sé róhád ar hí neartá a reis. Well, sin fá eile breisiú leis an tradition. Fáid an cuacht a good. Well, da méid ceadúnas fion ag Jack agus Rita beidir go méid ráhágin. Jason, brush the earth. Ach, bei rac eile mit money mit nám. Tas tá má. Hey, bhfuil noch a so, sister? Well, Peter ag sé chat is chola charbin you. Caffre sin scoil muid money mit zephyr. Gon you le gáil achar. Get show that. I'll see the one is company the mock transport. So like car hatchware, will it? Hatchware a car that I heard. No, you skipped to invention. You're going to he's off. Stop. Bhí sé thug den uair. Agus an sin hosnig sé chaint mar ar an na hairballs agus na siogi agus raméis mar sin. Agus catfish gil galar na bómide. Well, níl bór bí chotlaáilte le líam hain. Dúirt sé anywhere gur dáir bhí ar fad agus go bhéon díal AI bechúisiir da héanú. Well, sin sé a chaint éan. An gceart a gutan son. Indeed. Oh, Trina. Bhí mar tíad go caiint an son féin superstar nó a thugah. Scise. Liam, nach bhfuil an cantar ar fad a chaint mar ar a chlár. Oh, 9J Wonder Horgent. Sinach I vín se go minic amateurs. Ní waid a chol wad. Well, ag did an leit so deac an professions as wala. Ooh, is late go bhfuil sé cadasta sin. Dite Katrina? Rita? Caffrey? Oh, bhí an cup an gur míle maid. Ein scéal? Tell scale, kif it in. Tá muidir go isteach ar cheadú nas fianna tá set.
Idir sin inis agus Jason mú wawrúil ar a cadúnas háladach gan bhain. Ó, sin nach bhín le ógus tá. Tá mu de súla sé sergeant steach nó me be. Well, ní ó am héna be leis go bris. Ó, de chafaí fan. Díomhid. Tu go tríist. Ó, de chéad fáilte steach a sergeant. Jack, breanna cé tan seo? Well, a horsens. Ní gur a chuisteach an obair inis ach tám an áit a scrúdú. O, cénte, méle fáilte rót. Y me cwpan tead na sa tún seo? No, ní bhaid gur mágad. Ní féidsling fian ó frádhais. Tá teas a go bhain seo. Ach, tá go leor áit an ras na rún agus ceadúmsacha. Ní léon cleachta go bhach arid. Fianna chuir an gluine seo cé o cleachta bheith chwain. Tá muid sástar clí le gach réile horsens, níl bhain ach i cadúnas. Tuigim go mai. Well, is gar go mai taragam, man a gur géine na chuine. Tá ni bhreid. Tá. Spe cwpan tead i chéad weile. Bai. Nú glyn y fianna. Wel, feic mi ar sin. Slán inis. Slán a sergeant. Nasta gur hyn ar gwynia, Jack. Laura mis le pedar tran on le dena cynta na gwrdd sesna yn o'r nai ar eich. Gert fwy haig. Kom leis gael, weet yn crysau chwaith chion? Was fi'n party, Katrina, ni me gyri a hiller o afri. Ní fin party, actually. Ní fin party chwrdd be. Oh. Wel, tá réitach am fwy chlorón. Cyn, Rachel. Misha, tá mam sa lai chlorón ína. Okay, kom raigad. Ach, an nhw bai bonus y gysht. Oh, Katrina. It's feddwl o'n brahart sig only, huh? Just Quinnig, stick to the script, okay? Right. Hey, Katrina, wat vond dat she's die hek van je woman? Hey, hek geen zo'n not. Minister? Sean, cut a chance to her tongue. Do you know me all about the shop? Mush had the hella. Clean script, I'd eat it. Ní gád, Liam. It's just with Jay ach Harry Katrina, agus be shishik dain me. Ach, ní féile tá sin dhéanamh. Oh. Jo, tú chumsa. Ga je waits ní cheart ní venture len córa seo. Fáid. Katrina. Éis na sé. No, éis dom sa hosar fan omid. Mis sé tá món an stáisiún seo. Fórtú de cheans agus chail tú é. Ní orm sa tá lucht mar jaala sin ach ortsa. Ná déon dermad ar sin. Ach, Sean. No, Liam. Sin é. Inis, tá obair le déanamh agam. Gamar é scéal. Well, Katrina. Hi, Angela. Weet je roze alle sandwich ex takeovers maar stellen? Téad a bheirt be? Ja, bij jullie stak je al noemen. Right, so bhir mar síos go bh. Gurmín wahed, Angela. Wat was het chasen op swear aan tension? Niet aan de mistate. Tade. For fluk's sake, daar wordt een query in het geen. En schijnt haar job op hoort dat Liam bak. Niet er voor me Clara bij in de gegaan. Niet ook Sean daar al gaan. Ik heb het gemaakt zien, maar ze show dat ze like cool and petty. Stop my van. Ja, wel. I mean, hadden ze de hartig zijn leder die en ook hadden ze de hart ook te gakelus. Eerste hiele. Niet meer een hele rof in station radio zien. Am loon ton. Relax. Ja, wat het trium zal Liam a kreter. Ach, no taik, hè? Hij piece rekken is, hè? Not I don't think so. Eerste speak you. Volg ik een professional. Wel, Chalini. Alle hak. Krijg je witchip? Hoe is haar kind, Gurmil wahed? Eén skeel? Daar wordt zo skeel. En dan niet Horlind hadden was toen aan de schutje. Wel, sin Cuid am gra, man, jara. En nu ta skeel een café. Skeel a chef in je gewoon, je skeel a bech, wat een bier goed doen aan. Dus niet één skeel nu hier zijn. Wel, het is het kort ook het in het vierde. Ach, wie zet ze zijn? Wie zijn er vaak mocht het Liano mag? Ja, niet de sang van zin in is moes. Wel, Tom is je kind rohaig. Niet wist je dat. Niet weg keel naar reis om de maar because we daar rust naar room. Wel, die sergeant die han madrinja. Een sergeant? Ranish. Oh. De stoeler wint je kan maar mag. Laat dat in eens gepraanjach. Goprainach go dtí hála? Tá malí siúd a cuartú ceadúnas féna. Cé Mac Fried Sinclair. Wel, má féidir mac a hiúrteir. Se, gus ma het. Sin agad íad a chae fer. Dhéanann sin mar a geocht a legar. Léon tí brethe
office parties ó cáidí speisialta tas a déanaach raig. Agus bheith sib sin túirtíine rob sa gafe mar deara. Betíireach agus danach sí leatsan sin sa mé B. So, ce a cheapá? Hoid anú haine seaachcíín lumsa. Am go deachar dína sa mí bíon tam se go bhíon, tá go má, agus dé an láirt freisin sin leis na monach an móide stingáine, Northern Telecom agus Thermo King agus éid sin, déach mar dáin business íonna. Catú ceadúnas fína le Jack, fe te sin táhachtach. Ní bheith tas a chu amach chaine mé? Mi se? Ní bheith mi se chu a chuine, tá mi se leat. Get faoi haig an sin? Og taig am sanna. Tá ina bháam sa héige idir. Ní bhain se blóid le taig na ónas mi se leis. Ná lágad dí ó feidir. Lágad sin í? All right. Ní féidir go tunganí lágus ó mála sin na feidir. Chólta go siad ar ceadúnas fin á in Chólas a héig chóla me sin. Camuid chuir na chuine feidir. Wel, ní bheith mi se chu na chuine se héig, hí me caint le Jackin sin mai. Wasta bhfuil. Níl tú bud bin se mata se le fása deal gáit sin. Tá buntáistí níos móna sin le fáile síide. Fear go nó mi sin se. Fear go feidir chuir na chuine. Ní ráte be máile se go léide Jack Hayes. Éiste man se héig. Iw sé sin síide ar ceadúnas a bhfuil chu marsteine a bhfuil mu a dúna litin. Ní bheith tucha ar an trúpótar den íre. Héile bhfuil tintin a sú se a feidir? Tá haig, tá. All right, mar sin. Okay, Feidir, go nuair dhéire, náfag na leabhar sin náfig go foist. Ceiliacha me mar sin íad. Bála dhéir. Is cumlan san deáil ach náfag náfig go foistead. Ní bheith chanéideach sa de. Níl. Sarah, tuirtúna leabhar sin sísta teach mar bhean. Ar a dhéh sin ag de chuil bhíad chud cos a héna Feidir. Tá leitid má bheast go chud lipaocht. A duna gí deamad ar an éideach sin. Dí chaantóir sin fád a bis agaí. Á mágaí. Mesúlúir ceartíon tarí de thuirca héir, tá a ce go fistrachs tá sé. Ní féidir ó hasúine bhena.